Halo perlok berkote perlok hakane ka video ngani pakai pikum na banta vertical name po ka tim Free Fire di perlok swabangan poin kita video supaya I like share but subscribe ya ka video ka jonga te let's start perlok in poin kita ka video te perlok pin open ya Google App jong fit Anda pila open ya Google App di sini bisa search ini pin satu nick finder di neklaso nisa klik kita pin saya kini ke Bangkok kini nickfinder.com di blog kita ia mungkin betul type name or nickname di pin saya ini kita pin satu esan keteng ke jongki di app keteng tang lebih yang thot se blog PM kene ka ni ga dot lai tili ko ne sa kene ke ainang ne des nang ne full text generator kinda ang to te sa thoi tang ne blog te onda pi na tang PM kene ka Niki stylist na support di kabat mon pula benjit di blog dengan ada kenika saya blog dengan ada kene tak sepi te nanta blog bisa kopi te anda produk kopi pas iPhone ka te sandaja ugu notes app jeng fi badan lapok ka mobile jeng fi te nalai sana notes app ini tak perlu sampai situ bang kopi mana nak Google ingin sampai nata sedang dekat PM kalau punya kena benar sudah support sini juga dekat keyboard punya slide kadang punya orang blue te pins ainang ne te pinsa ai biang tu pinsa pin here biang showroom ne barcode ne ta pila dap la kum tu blog pinsa kopi biang ye une te perlu bisa open ye ka tim Free Fire jongti nang ta pins aing ne po profile jongti te nata pins aing ne setting nata pinsa pes YouTube dak neba la kopi notes app jongti te ayo pe pelak na ada pi PM para udan tang sune padang pas letar te kemudian ular tek pelak kemudian ular long kalian tak nem joki box te pelak rambut bencana reng nam dan lemon te pelak te takum tei bentuk kalian utak jalanin setia kok tim Free Fire te perlu kau video ngakal poin sekapekut semua I like share dan subscribe by vlog berkot